So ke incwadi yemahubo 125 sitawufunza khona livesi the whole chapter in 5 verses. Yeah, only 5 verses, Pastor. Ningesabi. Ngicela usifunzele ke. Siphephelo sesive saNkulunkulu. Labo labethembele kusimakadze bafanana nentsaba iSiyoni, lengeke idanyatanyiswe. Kodwa leyawuma kuze kube phakathe. Njengoba tintsaba tihaca iJerusalema, kanjalo simakadze uhaca isive sakhe, kusukela manje kuze kube phakathe. Umbuso walababi ungeke ubuse eveni lalabalungile. Funa nalabalungile besebenta lokubi. Simakadze yenda lokuhle kulabo labalungile. Bona labo labaqotho ngenhlitiyo. Kodwa labaphambukela etindleleni tabo temagiligombo. Simakadze uyawubacosha kanye nalabenta lokubi. Kuthula akube ku-Israyeli. Makabonge uNkulunkulu. Blessed be the reading of the word. Labo labe tsembele kusimakadze bafana nentsaba yaseSiyoni. Ngikhumbula lekithi angathi lekini kuthi kwahamba kanjani. Sichamuke emakhaya ehlukehlukene. Kwakuthi nasekuthwasa ihlobo bese bakhona lokuhle kwendiwe. Kuze ukuthi sitawuvikeleka. So bantu labadzala bebesho njalo. Ungangibuki kabi ngoba mhlambe nalekini bekwendiwa nje. Bese sowuphumelela ngami ukuthi kimi kwakunjani. Kanti nakuwe mhlambe kwakunjalo. Bantu labadzala bese bahamba ke bayofuna labakufunako. Kwakulithemba labo. Kusinasende lokho. Noma ngabe kuyagadlwa. Hayi, utawutsanza lada. Lithemba lelo angithi. Kuba nembema ngethemba yemuntu. Kuthi wethembele kuphi wena? Emakhabeni akakho uthembele kuini nasimo sinje. Labo labethembele kusimakadze lithi bafana nentsaba iSiyoni, Mount Zion. Lentsaba le lengeke itanyatanyiswe. Kusho uNkulunkulu. What you can bank on this. The moment you put your trust uthembe uNkulunkulu, ubese ufana nalentsaba lengeke inyakathiswe. Live la uNkulunkulu babelelo. Endilingilo aligucuki. Uthi ke kodwa bayawuguma kuze kube phakade. Doesn't change. Ayinyakathiswe. Uyathi singamethemba uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu nguye yedwana lo constant in the whole universe. Konke lokunye kuchamukile kuyashintsha ngoba either kushintshe kube worse noma kushintshe kube better, but uNkulunkulu uyiperfection akachange. So lokulakukhulumako ngeke kuchange. Usho njalo uthi livi lami liyawuguma kuze kwephakathi. Noma ngawathi inkhanyeti kepha livi lami ngisho nedot lebhaliwe ngeke ihlale ngendeki. Hey, bazalwane. Uyathi sina something better, into lengcono kakhulu. Lesingabeka lithemba lethu kuyo. Sathi kusingeke sijabhiswe. Ngeke. Ngoba kukhuluma uNkulunkulu. Uthi ke labamethembako bafana nalentsaba ke leme kuze kwephakathi. Nakanako ke. Uthi njengaloku tintsaba tihace eJerusalem. Angikaze ngaye eJerusalem. But bayile labanye. Endike umfundisi wethu wakwathola lithuba waye eJerusalem. Obehamba nawe. Awu siyabonga Nkosi. Praise the Lord. Amen. So babena make befika ke eJerusalem.
Hawu siyabonga Nkosi. Akaza sala ngaphandle. Bafika cathatha eJerusalem. Sebangasichazela kangcono ke bona. Kuthi leti insaba leti haqele eJerusalem tinjani. Kungazi ukuthi le Jerusalem yakhiwe ensabeni. Uyabona? Bese around kube netindzaba. Leti haqele eJerusalem. So we have got people in our midst labafike cathatha kulelo sikhuluma ngakho. Lesi iBhayibheli simakadzeke uhace sive sakhe kusukela manje kuze kube nina phakade liyaphindwa leligama. So lento lesikhuluma ngayo is eternal. Noma tento tingagucuka, but this one ngeke igucuke. Yinto ekubanjelelwa kulo le. Konkoshele kuyo. Ngoba I tell you, badakujikela abantu. Badakujikela. Badakujikela. Jesu nakakhona emhlabeni abenebafundi encumbi wasuba nabapostoli laba ngu-12 labakhethe. One of them was Judas Iscariot. Abedudane naye. Kwahamba kwafika isikhathi lapho uSathane angena enhlitweni yakhe. Abe adla kusho naye. Keje wamjikela. He stabbed him in the back, wamgwaza la ngemuva. Wambetray. Ngiyakubona lokho. Bajika abantu. Kwesibili kunabafundi labathathu, Peter, James and John, the inner circle. Abekhuphuka naye ensabeni, Mount of Transfiguration, nabafike eGetsemane sekushuba stage, wakhetha bona bathathu. Waza amadoda sami ngizothandaza. Bafike bakudla ubuthongo labangazange sibabe nabo. Ukwalala ubuthongo. Ungazi ukuthi kube njani. Ulala ungeva lutho. Kukhona nakulabasi bayagwenda ngathi makuqiniso yini. Lokuthi ulale uthi sisaka bangene la khaya endlini. Bahleka bomake bayadadla ndzaba mina ngithathe. Ulale mbamba. Ungeva lutho. Uve ekseni bakucocela sibeliduma idola, ubeliduma. Awukeva lutho wena ulele. Ube nalobo buthongo lobo. Ube nesibusiso salobo buthongo. Lale mbamba. Bafike babukudla buthongo mbamba phela. Wafika Jesu emadoda Vukani. Hayi. Bavuka basule emehlo bathi hayi sinawe nyalo. Wanathi sithe baphenze bakudla buthongo. Wabuya kwaze kwaba kangaki? Kathathu. Waze uze ivukane emadoda. Isikhathi siphelile nyalo. Beningeke nilinze nami ihora libe linye. Kwende kanjani? Simo sesibengamile. Guess what? Peter uthi noma bonke bangakuphika mina ngeke. Uthi ke noma athi lingakakhali liqhudze. Wena ntabo ungiphike 3 times. Lingakakhali kanye malingakakhali kabili liqhudze. Abafundi beBhayibheli. Before the cock crows twice, you don't deny 3 times. Noma lithi lingakakhali dangiphika kathathu lithini? Anganishiye lapho. Lilapho. Uyefika Peter naseshuba stage. Angimati lo muntu lokhuluma ngaye. Baba bathe kushintsha stage. Uthi angimati. Bathi nje nokukhuluma kwakho wena ncamashi hayi azange sengimbone lakhala ligcotsi. Uyakubona lokho? Bonke lo 12 bese bakuphi? Bamdesertile, bamshiya. Bakhwesha kuye. The only person lo abebambelele kuye kwakungubani? KwakunguNkulunkulu. Lethi ke iBhayibheli labethemba uNkulunkulu bafana nensaba yaseSiyoni. Kuyabhadala ukuthi ungamthembi makhelwane kakhulu kwethemba uNkulunkulu. Udakushiya makhelwane. He will stab you in the back makhelwane. Kepha noma ethemba uNkulunkulu kunemvuzo lomkhulu. Lisho njalo ke livu laNkulunkulu. Uma asefika esiphambanweni
into le yababhlungu kakhulu kuJesu akubanga ukuthi balele ebuthongo nangithi abangithandazisi, akubanga lokuthi ukhona lo ngibetrayile, akubanga nokuthi nalona obese uyangiphika. No, lokho ababhlungu ukuthi athi Nkulunkulu wami ungishiyeleni. My God, why have you forsaken me? Nayo into leyo yababhlungu kakhulu, bangakushiya bonke kepha Nkulunkulu angakushiyi. Washiwa Nkulunkulu, you can't even survive 1 minute. Our pastor did speak about hope some other day. Kuthiwe ungaphila ngaphandle kwemanti for 3 days, ungaphila for so many days ngaphandle kwekudla, kepha without hope you can't live even 3 seconds. Sayikhumbula le shumayelo. Kufune bese empilweni yakho ngumuntu unake impilo yakho ukuthi mbambambamba when it comes to lapho khona kuthiwa ngesingisi rubber meets the road. Nguwena Nkulunkulu. Kutaba nesikhathi nenzawo lapho khona even umngane wakho ngeke akhona ukukusida. So uthi kaNkulunkulu. Lithi ke iBhayibheli ime kuze kube phakade. Bese number 3, umbuso walababi ungeke ubuse eveni lalabalungile. Funa labalungile bese benta lokubi. Kusho Nkulunkulu. In other words, Nkulunkulu so wente umngcele. Njengalokho nasifunza umbhalo, it's so nice ukufunza iBhayibheli ebazalwane. Ulifunze uhambe nalo ubone Nkulunkulu uthini. Na Nkulunkulu adala abese uthi ilwandle wabeka umngcele wathi awendluli la. And iBhayibheli lithi lwandle luhlonipha lelo live la Nkulunkulu. Ngeke kwenteke lendluli. Alendluli. Indalo iyamlalela Nkulunkulu. The same God lothite elwandleni ungendluli la is the same God lothite umbuso walababi ngeke ubuse eveni lalabalungile. Lelo live li eternal. Kufuna silikhona silemukele. Kwesine simakadze yenda lokuhle kulabo labalungile. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu tenda kahle tonke izinto. Nangabe ngilolungile umthandazo lo lothi Jehova yenda lokuhle kulabo labalungile. Kepha kulabo labaqotho ngenhlitiyo njalo, kodwa labaphambukela etindleleni tabo leti magilikombo simakadze uyawubacosha. Watch this. Uma uNkulunkulu asathi ukusukele uyakucosha, ngabe ungabale kubheke ngakuphi? When God becomes your enemy, you are doomed empilweni. Kude lithemba kuwo. Umbhalo uthi kungcono ukucabana nemuntu nomakhelwane ngoba kungaba khona umlamleli. Jesu uwaba ngumlamleli phakathi kwethu naNkulunkulu. Kepha na ucabana naNkulunkulu, uNkulunkulu aphenduke abe sitha sakho akucosha uNkulunkulu. You have no escape kude. Singafiki kuloko. Bese lithi ke kuthula kube kuIsrael. Nako imessage la ikhona khona ngidawufuna ngena kulawa ma issues lang 4. Bese siyathandaza siyahamba siyekhaya. But singakathandazi. Kunala ke amagama lengicela kwafunza ngidawenta naku lo munye umfundisi lathi igrasshopper reading. Yathi grasshopper reading. Ayiva nami leyo nkulumo kuthiwa kune grasshopper reading. Igrasshopper yenda njani insethe hlala la iyadla yagcuma hlala le iyadla yagcuma ihlala le kule grasshopper reading kuleli humusho kuleli hubo lengifuna ukulifunza ngeke nginitshele oselikuphi ngifuna usinikholwa ukuthi ngikufunza kona ndanitshele egcineni uthi Nkulunkulu wami ungishiyeleni ukhashaneleni nekungisida ukhwesheleni emavini ekukhala kwami
awu Nkulunkulu wami, emini ngiyakhala kodwa awungiphenduli. Nasebusuku ngikhale ngingaphumuli. This person uyakhala. Akusibo komnanzi na uva lamagama lawo. Sililo lesi. Lo muntu lo uhamba lapho khona kulukhuni khona. Wena ungcwele. Indumiso ya Israel, ma-Israyeli, isihlalo sakho sebukhosi. Usinakakhala uyaphenduka uthi, kepha wena Nkulunkulu ungcwele. Indumiso yema-Israyeli, ulapho uhlala ngakhona. Niyakubona lokho. Uthi bokhokho bethembela kuwe. Bakwetsemba wabakhulula. In other words, our ancestors, our grandfathers, our grandparents, they trusted in you. Bakwetsemba. Bakwetsemba wena Nkulunkulu wabakhulula. Uthi ke noma lesimo sengikhalisa sinje, the only way yekuphuma khona kwetsemba Nkulunkulu. Basi nabakhala wabasinzisa. Uthi ke bakhala kuwe wabasinzisa. Bakwetsemba abazange bajabhiswe. Kumethemba Nkulunkulu kunemvuzo lomkhulu. Bonke labethemba Nkulunkulu singakutshela lokuthi la ngeke ujabhiswe. Akwendeke. Methembe Nkulunkulu. Asho njalo umhlabeleli, methembe uJehova. Methembe, methembe methembe, methembe, au methembe, methembe. Nkulunkulu wami, kumethemba Nkulunkulu. Manini ke bathandekayo, ndaze nibhimbe nina uba mina ngihlabela kahle kakhulu. Ya. Wabasinzisa abazange bejabhiswe. Hey. Angicumeke ngoba ngenta le grasshopper reading. Hey. Uthi kuverse 8, phela lowo wethembele kusimakadzi ngilonjani loyo. Bonke labangibonako bayangiphukuda, badubula imilomo bancife, banikine inhloko bathi phela lo wethembe kusimakadzi akamkhulule yena ke lo simakadzi wakhe, amphephise ngoba phela usime ngaye. Kudawufika isikhathi uthi uyamethemba Nkulunkulu, bathi bakubuka bathi lo muntu lo ungene deep. Hathi uyathemba Nkulunkulu, akamkhulule ke lo Nkulunkulu wakhe. Empeleni nguwe lo wangikhipha esiswini samake, usho njalo. Ngiyacuma. Lithini iBhayibheli? Uthi ngicitheke njengemanti, emalunga ami onke yehlukile, inhlitiyo yami iguce yaba ngumthwebeba. Yancibilika ngekhathi kwami, emandla ami ome njengeludzengelo, lulwimi lwami lunamathele elwangeni. Wena ungilalisa phansi eluthulini lwekufa. Niyasibona lesithombe. This is not a very good issue. Ngubani lo khuluma kanje? nguDavid. David yena lo inkosi. David yena lo ngumuntu wenhlitiyo kaNkulunkulu. Wendlula esimene esinje empilweni yakhe. Leli hubo prophetically nawulifunza lonke likhuluma ngalokho kwawendeka kuJesu. Wendlula kuloko akhuluma ngesimo sakhe, apenda sithombe lesitawendeka kuJesu. Yebo ke tinja tingihacenza utonge, nesicumbi salababi singidungetile, singibhobose tandla netinyawo. Sengonze ngingumkhamba yoti balwa yini ke lokho? Mbamba yoti bala. Yini? Mbambo yabalwa. Nazo ke kulapho ke.
bangigolotela bangiheletele behlukanisa impahla tami sengiyagcuma ke futhi ngoba ngento grasshopper reading so sekugcineni senzisa umphefumulo wami enkembeni nekuphila kwami lokuligugu ukwephule emlonyeni wetinja ngiphule emlonyeni welibhubesi ungisenzise etimpondweni tetinyathi uyayibona inyathi wangena la timpondweni takhona unebulukhuni lobukhulu uze ngisenzise etimpondweni tetinyathi yini lesikhuluma ngayo la sikhuluma ukuthi kutawufika isikhathi empilweni lo tawuthi nawufika khona uve ukhala usekukhaleni kwakho kungathi uNkulunkulu akeva akakuphenduli kufika isikhathi lapho khona uve malunga akho ngathi ayahehleka kube ngazuthi ulele ecansini ngathi sowuyafa ngathi impilo zayifika ekugcineni uthi bokhokho bethu bethemba wena wabakhulula uthi ngikhulule uNkulunkulu wami kwethemba uNkulunkulu nguloko-ke bathandekayo asimethembe uNkulunkulu nalo livi lalamuhla uNkulunkulu akhuluma ngalo yini lento yokumethemba uNkulunkulu na kuneligama lesiGreek nawufundzako ku King James Version study Bible nangifundza ama-notes akhona athi lelithi pistis lithi lesihloko sethu lesikhuluma ngaso faith and trust in God sesinyamalele nakonke le faith nekwethemba uNkulunkulu kuyinto lengazuthi intertwined ayihlukaniseki ikhuluma ngani i-faith bathi i-trust le trust i-firm persuasion kusho ukuthi ngalamanye amagama wena wonke utitshele ukuthi liqiniso ngunali lodwa kude lokunye ngibambelele kulokho kude engcenye lapho ngincike khona uconvinced upersuaded uthi nembala kulokho nayo ke trust as a verb lithi sikhuluma ngekukholwa to believe in God lokukholwa lokuta ngekuva livi laNkulunkulu Romans 10 verse 16 and 17 kuthiwa ke kukholwa ke kuyeta kuta ngekuva kuva livi laNkulunkulu nako lokufuna sikwende ibasis yekwethemba kwethu is not on what we see akusiko lesikubonako ngibalo lesikubonako kuyagucuka kuyashift kuyanyamalala kepha lo lokubhaliwe uNkulunkulu ku-eternal wakhuluma live uNkulunkulu namhla kuze benginamuhla umhlaba siyawubona siphila kuwo siyawunyathela awukaze ugucuke umhlaba lo mhlaba lesime kuwo umiswe live laNkulunkulu you can believe you can trust ulokukhulunywa uNkulunkulu kuyaphatheka kepha kunesitha lesilwa naso lesifuna ukuthi sikunyakadise sente ukuthi ungamethembi uNkulunkulu ufike idoubt wathi akhulume livi ensimini yase-Eden wathi ningadla konke lokukhona ngala only ngithi kini ningasithithi nasihlahla nasi ngoba mzwane niyawudla khona niyakufa nekufa kwathi kwaSathane sengithole intunja yakungena wefika ku-Eva siyayikhumbula indzaba keje uNkulunkulu ngabe ushido yini waqala ke waphendula naye kwathi lokhu kwaNkunkela hayi uNkulunkulu uyabona ukuthi nangabe ningadla ndawuhlakanipha nifane naye so ucala ufaka idoubt so uconsider lokunye ngaphandle kwalokukhulunywa uNkulunkulu wase kuyaphambuka esiporweni sonke isikhathi uma ngabe sitawuphambuka kulokukhulunywa uNkulunkulu kungena kungabatha kepha vele uNkulunkulu ukhulumile yini wamendakalela Abraham uma athi uNkulunkulu uyamethembisa ukuthi uyawumbusisa amnikete umntwana kwahamba iminyaka Sara iBhayibheli lithi uNkulunkulu abevale isibeletho sakhe wathi nakafika kuyakhuluma na 75 years Abraham amthembisa ukuthi ambusisa Abraham wakholwa uNkulunkulu yahamba iminyaka yathi nayihamba iminyaka
babona le ndoda ingendeki nasababuka simo lesimo asi line up nalokukhulunywa uNkulunkulu siphambene kwafika ebuntwini babo ukuthi yathi kuthini siyatibambelela uNkulunkulu sinikadele ingcondo asicabange nathi uthi lo make hi babe nayi made mhlambe uNkulunkulu uthi into engena khona sitawuthola umntwana Abrahama line hook and sinker wangena wahamba kwenta kanjalo kusina setshintsha tindvo asakhulelwe hake asacelela mistress wakhe Sara wabuya wakhala kuAbrahama uyambona lo muntu wakho nyalo uyangezelela so cela Abrahama ukuthi nguwe lo wente konke lokho kanti kwakunguye lo wathi yenda kanje tashintsha ke kepha uNkulunkulu le abekukhulumile ngaIsaac akazange ashintshe kuko noma kwentekana endleleni ngoba uNkulunkulu he remains true wethembekile la kukhulumile livi la likhuluma koNkulunkulu uyalimelela liba njalo ngiba ngazi ukuthi bathandekayo angisho namhla ekseni ukuthi uma ulikholwa ungumzalwane umntwana kaNkulunkulu likholwa sibili likholwa mbamba ngumuntu lotawuphuma umkhono nesiphanga anamathele emavini akhulunywe uNkulunkulu ngoba lokho ngibona lokuliqiniso irrespective ukuthi kwentekani empilweni yakho nalo liqiniso ngenhlanhla lembi naku lokwentekile ngisena ngisingiyafunza ngakhanza kungethusa ekumethembeni uNkulunkulu labanye bamethemba uNkulunkulu baze bafa bangakakutholi lokho labethenjiswa kona uNkulunkulu lisho njalo iBhayibheli kufuna ukuthi utenwebe ufike lapho this is the extreme uthi lo munye uma ngabe mbambamba utawukuma uhlalele ukuthi into letawendeka you might wait forever kungendeki lutho but the moment uthi wena ngitinikele umkhono nesiphanga kulokwenda lokusho uNkulunkulu ngeke uma ngisho isikhathi lesidze kakhulu ngoba lokwenda lokusho uNkulunkulu kukhomba kuNkulunkulu ukuthi lo muntu uyangethemba kusi le live lengilikhulumile lingilo enough ukuthi angasukuma ahambe ende lutho hey bazalwane tsana nemzalwane uyefika Jesu kubafundi bakhe one time ngikuthanza abantu bakhe ngifuna kufika namavesi asegcineni nakufika kule sapha ukhumula ingubo takhe uthatha iapron uyayigcoka ushona phasi Jesu uba ugeza tinyawo nabageza tinyawo uthi Peter ngeke sokwendeke lokho utshela Jesu ukuthi utawendekani uthi Jesu nangabe ngageza tinyawo wena ute inhlanganyelo nami uyachinja Petru uya ku extreme uthi nangabe kunjalo ungangezi ke tinyawo kuphela ngigeze nani tandla nani nemtimba uthi ngiwasha konke nyalo uthi Jesu no hoka nawo wena senihlantekile you have already been cleansed ngale live lengilikhulumile all that is needed for you now ukuthi ngihlambulule tinyawo kungilokuthi ekuhambeni ebudzeni bendlela kufika tintuli na uhlola ke iscripture uhlola the background uhlola the culture kwakuthi na ufika usivakashi ingceko the servant kwakumsebenzi wayo wekuhamba iyogeza abantu uthi vakashi tinyawo into sinaningena yokudla ube sohlambulukile ugezele tinyawo angithi Jesu yena anguNkulunkulu wehlela phasi uba ngilengceko bonke babehleli la na Jesu kude lo volunteer uthi hayi Nkosi akumane kube ngimi logeza tinyawo the servanthood attitude bengekho kubo wakwenda Jesu so uthi ke Jesu you don't understand what I'm doing uyachaza ke ukuthi ukwendelani lokho so uthi egcineni nibusisiwe nangabe nikwadi lokho bese niyakwenda nako kubusiseka lokukhulu
is not le information ukuthi sathi ukuthi kwentiwani. Uthi nibusisiwe kuphela nangabe nikwadi lokhu bese seniyakwenda. Kwetsemba Nkulunkulu kusho ukuthi uyathutha. Utshele ukuthi uyathi kuthini noma ngabe bekwendekani idolo. Nase kukhuluma uNkulunkulu ngaliva leli live lakhe. Ngiyathutha lapho uhledi khona. Washo ingoma yemhlabelelo thutha thutha lapho wakhe khona. Thutha lapho wakhe khona. Niyadle ngoma leyo. Aniyadi? Aniyayadi siyabonga. Kuyathuthwa ke bazalwane. Uma ngabe uNkulunkulu asakhulumile le live lakhe sesilibona mbamba lesikhanyela. I-address iyashintsha. Yesu ke address ishintsha mbamba. Ibambelele lokusho uNkulunkulu. Lo muntu lobambelele ku-address yakhe umbone ekhambeni kwakhe. Uthi uhamba bathi bonke akuyiwa le la uya khona. Athi yena mina ngiyale ngoba uNkulunkulu uthi kuyiwa le. Ube labanengi babhekele umethemba uNkulunkulu. Nako kumethemba uNkulunkulu. Hey, bathandekayo. Asimethembe uNkulunkulu. You are persuaded. Kude lokuliqiniso kwendlula lokho lokubonako. I-doubt ungabada. Kwendiwa yini? Kwendiwa ngilokuthi na ubuka lesimo phambi kwakho bese uthi hey kona uNkulunkulu ukhulumile but mhlawumbe bekungilokho. Bese uba semkhathini walokubili ngenta lokho noma ngenta lokho bese uyangathida. The moment wenta kanjalo uNkulunkulu take a step back akubukele ukuthi ufuna kuya ngakuphi because uNkulunkulu will only commit himself to somebody who is committed to his word. Uma ungakabi committed ngalokuphelele evini lakhe utawuma uNkulunkulu. Amele kuze wena ube committed evini lakhe. Kufana nensinziso le Jesu wayifela. Kufa kwakhe esiphambanweni usinzisa umhlaba wonke. But God ngeke athi impose kimi nawe. Umela wena usudecide. Kuthi uyayivula inhlitiyo. Usho njalo Sambulo 3:20 bheka ngimile ngasemnyango ngiyanconkotha. Uma umuntu aliva livi lami avule umnyango yena uthi ngiyawungena ngidle naye adle nami. The moment ngakayivula inhlitiyo yami ngalemukela livi laNkulunkulu ngathutha uNkulunkulu umile umele wena uthi utawenda njani. Ngaphandle kwaNkulunkulu ngeke sikhona bazalwane. But ngaphandle kwethu uNkulunkulu ngeke akwende lokho. Ngesingisi without God we cannot. But without us God will not. I-question lekufuna siyiphendule ngokwethemba uNkulunkulu kuze yini uNkulunkulu latawuyenta empilweni yakho empilweni yami. Lokubhaliwe evesini kuliqiniso kunjalo. Kuyawufika abantu bendlule ngeluhubo. Why? Because bayamethemba uNkulunkulu. Bayamethemba uNkulunkulu wabakhulula. Bayamethemba uNkulunkulu bayakhululeka. Nje kukhona abantu laba spectators babonela abanye babongelele bona. Kuthi maye abe umuntu asedakeni lobisha acwilile. Athi uNkulunkulu only thing ngimele uyangethemba yini. Kwethemba uNkulunkulu kufana neliphilisi loyaluthola kudokotela iprescription. Iprescription nangabe unekugula lokukuwe ngalithatha leliphilisi noma ngabe ngiyamthanda kangakanani umkami nebantu abami ngeke ngibanathele leliphilisi. It won't help them. Kufuna ukuthi lo muntu losenkingeni athathe leliphilisi yena aligwenye yena bese liyamsida. Kunjalo kumethemba uNkulunkulu. uNkulunkulu mina ngiNkulunkulu anginithathi njengesicubu njenge-statistics but ngine-interest kumunye nangamunye phakathi kwenu. Lokhu lwendlula kuko kwehlukile kwendlula kuko ngumaki. Manje le prescription ngeke ifanane. Kufuneka ukuthi le yakho uyithathe wena nale yakho uyithathe wena. Ngalokho usubonene evini laNkulunkulu kumethemba uNkulunkulu. Makabonge uNkulunkulu. Lo make uyefika lonemopho. So spende konke bangaba nako. Ayibodokotela. Wangasidakala. Abethemba
kuthi nangiya le kule position idafike ngisithi ehluleka le bamtshela kune specialist wacocoma waya kule specialist wefika sehluleka wacocoma waya kule sinye specialist sefika sehluleka bamtshela ukuthi yathi kuthini Jesu sowukhona ufikile ndozana kaNkulunkulu wena athi mangaliso uyaphilisa abantu lo make wase uthi sengikwente konke lo akukangisidi wase uyathutha wahamba wathi ngisaya kuJesu ke manje nangifika kuJesu nguye yedwa lo dafika ngisidi wase uNkulunkulu ubona lenhlitiyo wabona le connection uthi lo make uma nje yingci nangafike ngithinze umphetho wengubo yakhe akatshelwa ngilabanye abantu kusho yena enhlitiyweni yakhe nako kwethemba uNkulunkulu uthi nakahamba uya yena unesicuku angiyinenzaba nesicuku ngifocuse nginamathele ukuthi ngifike ngithinze umphetho wengubo yakhe sure enough iBhayibheli lisho njalo bamethemba zange bajabhiswa wamethemba lo make akazange ajabhiswa nakafika amthinza umphetho wengubo emandla asaphuma kuJesu uthi Jesu ngive emandla angathi ayaphuma kimi bathi labanye labangayiboni lenzaba usho ukuthini ukuthi khona lokuthinzile siba ningi singaka sizathu yini kuthemba uNkulunkulu kupersonal it does wonders for the person lomethemba uNkulunkulu singahamba sonke nasihamba kosonke singakuboni lokho uyefika Paula bahamba ngemkhumbi uyabatshela ebekunene asingahambeni lolu hambo lesihamba ngalo luyingodi abamethembe bangena emkhunjini kuyahanjwa because lona loshayela ukuthi mina ngimdzala kule industry le ngiyakwati mina ukuhambisa umkhumbi noma kunemimoya ngeke ungitshele namuhla ungubani wena bangena bahamba bethembe ini bethembe ku-experience yabo kanti uNkulunkulu lo wathi isimo sonke sowukhulumile ngenceke yakhe ningaqale nihambe lo hambo lunengodi bangamlaleli bahamba nabefika labahamba ngakhona waqala siphepho sefika sashaya umkhumbi wafika lapho umkhumbi uvithika khona umkhumbi basi nase bakungene ku-panic mode uthi Paula hayi ningesabi ingelozi yaNkulunkulu ifike kimi ebusuku kude ngisho namunye lalo takufa ekwethemba uNkulunkulu le live lelikhulunywa uNkulunkulu lemngoti beyentekile kwakufune bafe labantu but because uNkulunkulu in charge uthi nangakhuluma live uyalimelela live lelikhulumile basenza bonke basinziswa yini hayi ngiPaula ngoba anekuhlakanipha basinziswa uNkulunkulu asimethembe uNkulunkulu bathandekayo lesimo lesiphila kuso even lesiphila kuso emhlabeni lesiphila kuso emimangweni lesihlala kuyo lesihlala kuyo emakhaya nawe personally londlula kuso sibita kumethemba uNkulunkulu sibonile bathandekayo not very long from now kunabomnakethu kunebadazewethu kunebafundisi kunabobani labahambile ngeCovid niyakubona lokho asathi kusileni lokutasiphumelelisa kumethemba uNkulunkulu ngoba lokhu lesendlula kuko ungenteka kube kuncane kunalo sokuseda phambi kwethu kufuna simethembe uNkulunkulu uma simethemba uNkulunkulu naku lokunye lokumangalisile lokwentekalako bathandekayo bamethemba uNkulunkulu labanye bafa bangakakutholi lokho besibili base bona bathola iconsolation kuthi uyathi kuthini noma mhlawumbe kungenteka lele ngikuthembako kungefiki but kuma ngiyakufika ngikuthole la ngifike ezulwini basho njalo lento leyo iba lidondolo lwakho lekubamba kuko kuze kuthi noma ngabe simo sinjani siyavuma sivumi na ubambe lokho ukuthi yathi kuthini lokhulunywa uNkulunkulu ngeke uNkulunkulu athiphekise noma ngingaze ngife ngingakakutholi ngala ngiyakuthola ngani baze bafa labanye bafela kuphi na ekwethembeni labanye lithi iBhayibheli noma bamethemba kangaka uNkulunkulu ngalokuphelele bangena emlilweni labanye bashaywa bagcotshwa ngematshe labanye bafaka ematilongweni prison
ungene prison ungakenti lutho, ungene eNazarene labanye bathola inkalvasi bashaya, akhona uNkulunkulu bashaya bamethemba uNkulunkulu. Yini kona lokhu bazalwane? Labanye baba tormented, torment, extreme pain, ipain longazuthi ayidluli. Niyamkhumbula Sicebe sithi nalo I'm being tormented, manje uthume Lazarus ayikubomnakethu emhlabeni awubatshela bangeti ngala ngoba kuyabobotha kuyashisa kumadini. Labanye bendlula ku torment bamethemba uNkulunkulu. What does it mean? Kufuna singamethembi uNkulunkulu? No, asimethembe kunjalo. Angisathi isimo lo sitakufikela lesikufikele empilweni yakho lesitawuthi na usuhlala phansi uyabuka konke uyathi phela iBhayibheli lithi mina I shall be the head and not the tail, I am above only and not below. Uyakubona mosonke lokho ngemivimbo yaJesu ngaphiliswa ngithi so akhotha onke lamavesi lamnanzi ube wendlula enkingeni lenkulu. Does it mean ufuna bese uyamyekela uNkulunkulu na? Cha, ungamyeki uNkulunkulu. Labanye bendlula kuloko bamethemba uNkulunkulu. Kumethemba uNkulunkulu akukasimi ekutheni kwentekani kuwe. Usime ukuthi uthideni uNkulunkulu. Lithemba lakho liba kuloko. Uthi tshele ukuthi uresign, uthi noma ngabe sekwenteka ini, mangabe sekubita kufa, ngingamane ngife kunekuphila ngaphandle kokwethemba uNkulunkulu. Uthi angisida ngane kuphila. Usilomunye nangabe kufa kwami kusho ukuthi ku-advansa umbuso waNkulunkulu, kungcono ukuthi ngife senokuthi ngiphile. Ngoba guess what, noma ungankonkoshela uyivete kufa uzagcina ufile. Uma ubuka the scheme of things, eternity, na ungaphila uphile 120 years uyabe uphilile. But what is 120 years ku-eternity? It's nothing. Sinqineza Abela lo wabulawa umnakabo abe alungile. Nangibuka mina ngeliso lami lenyama kuthi yathi ku-unfair lokho. Why would a righteous man afe bese kuthi lona lokhu baphile? Lokhu ngibangasa kakhulu uthi nakathi uNkulunkulu uyamconfronta. Uthi Kayini awu nyaloke bathi angibulala abantu. Uthi uNkulunkulu no don't mind. Ngidawubeka liphawu kuwe. Lwani loliphawu uNkulunkulu. Luphawu luthi don't touch Kayini. Ningambulala. Hawu. Lo muntu lwentele okubi uthi Nkosi uyamvikela kungenziwa lokubi kuye. Leni angu-understand lokho. I don't need to understand lokho. Ngithi ngamne ukuthemba uNkulunkulu. Siyabuta lokhu ngesikhathi kuthi mayisithandazile. Kulo muntu lebegula kangaka sithi uNkulunkulu asendele umusa but waphunyuka. Leni have no offense ngaNkulunkulu. uNkulunkulu sovereign. He can do whatever he wants to do. Lokhu umgcoka kuyayi-advansa yini cause yaNkulunkulu lokho. Asimethembe uNkulunkulu. Sibambe levi lakhe. Bena njalo ke labanye bangena ku torment. Bantiwa yini? Bentiwa ngilokhu lesikhuluma ngakho. Uma khona into lefuna kuyenta kulamalanga lengifunza kuyenta kudoubta kungabata kwami. Uma kufika lapho khona live laNkulunkulu ngilibona bese kuba ne challenge lethi mbamba kutawendeka. I-doubt leyo. Doubt le doubt. Ungadoubt live laNkulunkulu. Ngoba le doubt isibambelele nami ngibambelele. Kunetinto longabe tentekile. Tangendeki. Why? Because of i-doubt. Uma uyiyekela i-doubt uziyathi kuthini ngihambe esihaba lesithe ayikangisidi. Ase ngi-investe more. Uthi konke lokushiwo uNkulunkulu kuliqiniso. Uma ngabe kubhaliwe ku-written kuliqiniso. Asikwemukele. Sigijime nakho. Igama lenkosi malibonga. Lamavesi lesiwafunzile-ke sengigijima sengivala athi uma bakhuphuka baya entsabeni yaNkulunkulu, labo labethembe uNkulunkulu bafana nensaba yaseSiyoni. Lengeke inyakadiswa imile iqinile. Babe sinabakhuphuka baya eJerusalem. Kuvuka iculo ngekhathi kubo. Kuthi noma ngabe la siqhamuka khona bekunjani? Noma ngabe amandla ethu besaphelile. Nasibuka lensaba yaNkulunkulu kuvuka lithemba kithi. Kuhlunyeleliswa amandla kithi. Labethemba uNkulunkulu bafana nalensaba yaseSiyoni. Yona imile ingunabhakade, ayinawunyakadiswa. Noma kungenteka kuvuka lelo culo. How? Yenda ukuthi simethembe uNkulunkulu. Lo Psalms 22 verse 3.
uthi indumiso ya-Israyeli isihlalo sakho sebukhosi. The moment they go up baye entsabeni bamdumisa uNkulunkulu. Kungathi uNkulunkulu uthi nasi isihlalo sami sesakhiwe kenyalo. Asengisonze lento awuhlala esihlalweni sami. And guess what? Uma uNkulunkulu afika ahlala noma abe usenkingeni, le nkinga it must bow down. Kuba sekufika uNkulunkulu. Ngeke inkinga ihlale ichubeke. Uthi into lomhlabeleli ebukhoneni bakho kunesimanga. Angithi bazalwane. Kunento lentiwa uNkulunkulu lesimangaliso lesingeke siyibone. Every time uNkulunkulu afika endzaweni, inkinga iyashabalala iyancibilika. Kwende kanjalo. Kwende kanjani lwandle uvuleke, tindzaba nigcumagcume sekufika uNkulunkulu. Wefika uNkulunkulu. Yonke insaba noma abe iyini iyancibilika. Nasimdumisa uNkulunkulu. uNkulunkulu utawenda timangaliso. Usenkingeni, ukudistress, ukuhardship, njengalokhu Psalms 22 asho. Yefika kuDavide, yefika kuJesu. Noma ngabe enjani le nkinga. Ase ungene ekhoneni lakho, ucala umdumise uNkulunkulu. Ubone ukuthi ngeke yini kube ne-shift empilweni yakho. Some of inkinga lesendlula kudo timele indumiso. Esimdumisa uNkulunkulu. Uyehla uNkulunkulu, tiyashabalala. Jehoshaphat babe kwakhuluma ngayo kuvuka udle isikhathi lesinenge. Ubhekene nempi yase bakaMowabi. Wabheka impi yaka Amon. Uthi Jehoshaphat, uNkulunkulu wami le mpilo esibhekene nayo inkulu kakhulu, nangikala amandla lesikuwo, ngikala lamandla alempi letako, ngithi khanza we are no match. Uthi sibathe siyahlola asisathi nekuthi ufune sente ufike ku de sac ngesingisi. Lapho khona ungasaboni ukuthi ngidawuthini. Uthi ke base baya uNkulunkulu bakhala, base bayazile, balele ukuthanza kakhulu, base nabaqala kudumisa uNkulunkulu. uNkulunkulu wase uyehla ngoba uNkulunkulu uhlala endumisweni. Ungathi uNkulunkulu nakabona indumiso, ubona abantu labamethembako. What better way of attracting the presence bukhona baNkulunkulu than kudumisa. Umdumisa noma lesimo singavumi, ungazuthi ubreaka emandla latsite emkhathini. Ngoba lesimo besifuna ukukushiya netinyembeti, sikushiye nenkinga, bese unaka lenkinga. But wena uthatha emehlo wakho uyawandlulisa kule storm, wabekisa ngesheya. Uthi the storm is going to be over. uNkulunkulu asho ukuthi ngeke sibe khona storm. Uthi uNkulunkulu I will be with you ngitaba nawe even when you go through the storm. Wazi uNkulunkulu noma ngabe kungachamuka tikhukhula letingakanani, floods, uthi ngeke tikhukhule. Uthi uNkulunkulu noma ungangena emlilweni, into the fire, uthi lo mlilo ngeke ukushise. Leni lo usuhamba naNkulunkulu. Bangena emlilweni bafana labathathu. Waba nabo uNkulunkulu. Lo munye bamfaka emgodini wethi ngonyama Daniela. Waphuma khona ngoba anaNkulunkulu. uNkulunkulu unamandla na umethemba uthi akwewedele ngesheya. Unamandla uNkulunkulu. Angisathi isimo lobhekene naso lamuhla. Angisathi isimo lodabhekana naso kusasa. Lesithathu lesimo nasifika. Sifike sikhole into question everything lokuwayifunza embhalweni. Ufike lapho khona uthi yathi kuthini, ngathi le mfana ayisebenzi. Sincane salo mzalwane wethu nasikhuluma ngama home sales Nkosi, wasa ayinto ebelumbi le. Wayibeka eceleni, ayisebenzi lakithi. Kukhona kutawufika khona uthi hayi khona manje ngazuthi akusebenzi lokho. Bese bayachamuka emathabela ngodi. Bathi hawu yesisi uyatibambelela lokhu phela kusendu lokho. Noma ngabe uyakholwa lokhu kufuna usi ukhona le ngimadiko wakhuluma basemathangeni umfundisi. Angimati wabe vapi kodwa nami ngiyathatha kumfundisi wami. Ngemathemba lasemhlabeni bakutshelela abanye ukuthi bakhona ngala. Angithi bazalwane. Awu siyambonga uNkulunkulu. La khaya sinelive la uNkulunkulu. Umfundisi wethu sitshela live la uNkulunkulu. Lokukhulu noma abe kuyini ukuthi asithembe uNkulunkulu.
Sibambe lokushiwo uNkulunkulu. You will never go wrong. You will never go wrong. Benda njalo bathandekayo. Bathi nase bacala bamdumisa uNkulunkulu. BoJehoshaphat wase uNkulunkulu ngebuciko bakhe manifold wisdom. Wenda nje ukuthi laba abacabane bodwa. Kuthi benda njani lona abukelo njengesitha angikwadi lokho. But uNkulunkulu wakwenda. Bathumela natodwana. Tabulana natodwana. Ukuphi Israel uhleli phansi. You know, uma ufunza kaNkulunkulu ukuthi wendeni kubantu bakhe, you become amazed. Kuthi yathi uNkulunkulu, impela, your case, my case, is nothing. Uma simethemba uNkulunkulu, udayishintsha lento uNkulunkulu. Yashintsha. Kungcono kumethemba. Sekuyengwa bantu bekuhlakanipha. Sakhuluma evikini eliphelile. Kuthi the race is not to the swift. Noma impi kulonemandla yozidlakela. Umcebo kumuntu lone understanding nefavor kumuntu lone skill akusenjalo. Umehluko kuba idegree ekumethemba kwakho uNkulunkulu. Kuleli zinga lengimethemba ngalo uNkulunkulu. Lo methemba ngalo uNkulunkulu uyona deciding factor empilweni. Kumethemba uNkulunkulu. Usibitela kuloko uNkulunkulu. Uthi uNkulunkulu, can you trust me? Ngiyangethemba yini? Ngiyangethemba yini? Nangifaka nendlule emlilweni. Ngiyangethemba yini? Nakuqhamuka sikhukhula, ngiyangethemba yini? Instead of sikhulume lokulaba kukhulumako labanengi i-mainstream, it takes somebody lo connected uNkulunkulu. Lo tawubona tinto letisevini lelikhulunywa uNkulunkulu bangatiboni nabanye. Situation yakho umethembe uNkulunkulu. Bafika boPaul na Silas basetilongweni in the middle of the night. Acts 16:25-26 base bacala badumisa uNkulunkulu. The Bible lithi tiboshwa tabeva. Kungazuthi bathi banani ke lapha basuke yini? Ababoni ukuthi base baboshiwe siboshiwe la. Ungaqala ukudumisa uNkulunkulu uboshiwe. Instead usukhale. Tabeva tiboshwa bamdumisa uNkulunkulu. This is Bible, 3 things happened. Tisekelo te prison tase diyanyakata. Tinyakatiswa yini? Ngiva ngazuthi ke mina tinyakatiswa ukuthi basi nabadumisa uNkulunkulu. Lesihlalo saNkulunkulu sakhiwa. Wasidake ehlala uNkulunkulu ehla. Tathi tisekelo abangaka kufike bani ngeke ukhone kumvalela uNkulunkulu. Tayekela tisekelo. Iminyango ithi kuvaliwe. Ithi iminyango nakufika uNkulunkulu ngeke ngihlale ngivalekile. Ngiyavuleka mina. I give way. Ngeke. Kungawo kuthiwa sangena. Lapho kuthiwa na ungene khona uphumi. Angithi. Senda njani sigena njani? Asihambe elisodwana. Ungacabanga ukuthi nguwe. It is the God you carry. Lo wenda ukuthi leminyango ivuleke. Yenda ukuthi lesimo sishintshe. Sesaba lo uNkulunkulu wakho. Nasibona uNkulunkulu izindalo tiziminyango ungcwele. Ngiyayekela mina. Ufuna ngingena intention yaNkulunkulu ufuna ngingena. Iziminyango ngiyayekela ngeke ngikhona ukuvalela umdali. Yavuleka iminyango. Kungawo kunemvuzo kumethemba uNkulunkulu. Wethemba yena, he knows what is best. Nalo bekashintshe kutawushintsha. Ekugcineni letiboshwa ema-chain ababoshwe ngawo asayacala uhloka. Hawe ema-chains. Zilikiyani. Angadzilikeli Paul na Silas kuphela. Lokhu ngibangalisile. Adzilikela bonke lababekhona labeva. Uma sekufika uNkulunkulu. Kwendeka something le beyond the scale besingasicabanga. Bengacabanga mina ukuthi njengalokhu phela ngithanazela mina ngitibongela mina amane uNkulunkulu azame mina kuphela.
Kanti uNkulunkulu ngeke umlimit umkalele, uyadecide kuze indawo wenda ini kanjani. Waza ukuthi uNkulunkulu will benefit nanangu lomunye kuze usibangathi ukuthi ngeNkulunkulu. Nabesuka la bathi ukuthi kunemvuzo wekumethemba uNkulunkulu. Tingceke uNkulunkulu etimethembako tingene ejele ngaphandle kwelicala. Wazi uNkulunkulu indzaba yakho ibukiwe, indzaba yakho iyanakwa. Ngeke nguyekele. Noma ngabe ngeva ngazi ukuthi ngiyekelelwe ngikhohliwe. Ngalesikhathi you begin to praise God, uthi uNkulunkulu ngixotshiwe, ngiyayibona indzaba yakho. Sengehlile. Hallelujah. uNkulunkulu wemusa ngathi angazivula emehlo sikubone. Bese uthi Psalms 101-4 masimdumise uNkulunkulu. Kunema challenges la ngeke akhweshe until we begin to praise. Ngicela ukuthi ubuke empilweni yakho. Kuthi yini lento la ngathi stubborn, libesolo engafuni ukusuka. You have tried, you have prayed, you have fasted. But maybe what is missing now is for you to begin to praise God. Mina umdumisa uNkulunkulu. Ukhomba ukuthi mbamba uyamethemba. Le trust lokuba persuaded, kuba convinced, kubonakala ekuthenini lo kukhulunywa uNkulunkulu ukuthatha njani. Nangabe uNkulunkulu lo la kukhuluma ngokuliqiniso, kubonakala ekwendeni kwakho ukuthi wendani after uvile. Uma ngabe uvile, uhlala phansi usasinga umkhaya. Kusho ukuthi usaquestiona, usasupervise uNkulunkulu. You may wait for a long time. Kanti now tells you athi kuthini light has come. Naku lokuliqiniso, I begin to move. Ngalesikhathi uthatha step uhambe, ucommita kulokusho uNkulunkulu, uthi uNkulunkulu nangu kumuntu longethembako. So uthi uNkulunkulu ngibukele live lami ukuthi ngeke liwele phansi, ngeke kwendeke. Nasahamba lo muntu, uyaqhamuka uNkulunkulu uyehla. God will meet you along the journey. You take one step, it takes so many steps. And lesimo siyabona kwangena uNkulunkulu kule equation, we are no match. I better give way. Yakwesha. Until we take that first step, singaqali kwenda le step sekuqala lesikhombisa ukuthi siyamhlonipha uNkulunkulu. Ngikumlalela. Simile ngeke kwendeke lutho. Kumethemba uNkulunkulu. Kusho ukuthi he speaks, uyakhuluma. Ngiyasubenda, ngiyasuma, ngiyahamba. Ngihanjiswa ngile live lakhe. Ude lokunye langithemba kuko kule live lakhe. Kwesibili, kune declaration lekhona lethi emandla esitha ngeke abuse enzaweni yalabalungile. Lapha ke bathandekayo kufuna singene ngesibinzi. Kuthi uhlete enzaweni leyatiwako kuthi aluyilo libuyako. It doesn't matter. Noma ethemba uNkulunkulu. It doesn't matter. Ngoba uthi uNkulunkulu intonga yalababi ingeke ihlale kule live lalabalungile. Yini le ntonga? Le nduku is the road. Ikhuluma nge harsh governance. Nawuphethe induku ayiphatheli idlala. Uthi nawuphethe le induku lekhuluma ngemandla tsite ekugangatha. Kuthi nangabe kuyachamuka lokuchamukako, kuthi kuyalunguta ngiyashaya, angithi. Kuze kuthi toe the line, ngiyashaya. Kuze kuthi toe the line, ngiyashaya. Kuze kuthi toe the line. Harsh governance. Kuthiwa intonga induku the road of the wicked. Bantu la ngaphandle ungathatheli phasi. People they go to all the extent baye emandleni ebumnyama kuze ukuthi babe ku governance labanye. Kuze ukuthi nangichamuka wena lomunye you bow ngemandla ebumnyama. Kungako le makhala sikhulele khona sisangakakhona. Bowatiwa kuthiwa kwatiwa kunemthakathi wenzawo lodumile. Babevamise kwesatshwa labathakathi. Leni besatshwa ukuthi kukhona emandla athintela nawo nakenda 1 2 3.
kutawendeka tintfo kubo. Ngiyakhumbula but uNkulunkulu wathi ngiyambonga bazalwane. My life has been in the hands of God. From that time since I don't know how. Uma ngisafundza I think ngangu-standard 4 noma standard 5 lekithi kwakuye kuthi nangabe kukhona umntwana esikole longakede esikolweni bese bayasithumela ke ukuthi hambani nomfuna. Naka nakubona lokho. Sihambe ke siyomfuna lo mntwana esikole ukuthi awukwethi ingane esikolweni basithuma bothishela. Sifike sithole ukuthi when inkinga ikuphi sibisele iport emuva. Siyafika siyakhuluma sikhanza kuleli khaya leli lelatiwako. Ngeke ngisho naligama ukuthi kwakuthiwa ngibani lo babe. Babetiwa kuthiwa ziyantshuma. Uyabona? Ukuthi yini ke ziyantshuma. Futhi vele yanyamalala. Nasifika angirecognize kule mkhambathi walabantwana. Athi mfana wafakudze naso ubuya esikolweni. Bondlula la ngasekhaya. Kuleli phasela la kakho lofuna ulithathe. Ngihambe ngesikolweni, ngifika esikolweni sibikele bothishela shaya isikolo siphume sihambe siye ekhaya. Indlela endlula kuleli khaya. Ngicabanga ukuthi ngiyageka ngento kanjani. Nangifsonzela khona ngifike ngibuta ukuthi nangendlula bangibona ukuthi awuthini. Hey vele yabona ngifuna ukuyenga, bayisakakholwa ke lapho. Ngingene ngithi hayi vele asala ngingena ngithi nikele ngingene. Nangifika ngena ngikhanze uyiphekile lenyama. Mathumbu angekhathi inkomo behlaba inkomo. Athi ngihlale phansi ngidle. Ngithi ke cha babe bathi ngijahile ekhaya bathi ngisheshe ngifike ngicela manje ungisala ungipha nje ndahamba nayo ngiyoyidlela ekhaya. Cha avuma ngifakele lenyama bese nginika lenyaka inyama. Uzafika ubanika ekhaya ngihamba. Before ufike kithi wela umfula. Ngilambile. Inyama ngiyigcina nini katheni? Cabanga ukuthi ngenta njani lenyama ngiyayitsaphuna ngenta njani? Hayi. Ngidibhethe nangifika la mfuleni. Ngifike ngilume. Ngithi ngiyahlafuna ukuthi hayi khafula ngikhafule. Bese ngithatha lenyama ngilithumbu ngisika ekhathi ngilifaka emantini ngithatha isihlabathi ngiyihwaya. Ngathi ngisathi ngiyayidla seyirabha senjani ngiyilahle ngiyekele. Ngeze emanti ngifaka isihlabathi ngishukule ngeze ngikhiphe yonke le kula ngcondweni. Ngihambe ngekhaya. Ngiyiphethe lenyama ngifike ngiyibeke. Abuye babe. Nakafika ngiyamchazela ukuthi hey kwendeke naku lapha. Siba ngiphena lenyama ngale. Athi babe iphi lenyama? Ayithathe umuntu omdala thatha umlotha tandleni takhe bambe lenyama ngibona ayoshona endasi yoyilahla. Azange sayidla bazalwane. Mina lokudla kwami nakhona ngiyayidla ngweshana ngiyidlanga kahle hle. Ngase sengiyayikhafula ngiyilahla. Ngisaba lokudla. Because kwakwatiwa yini? Kwatiwa ukuthi lo muntu lona uyesabeka. Uyakubona kumbe lokho. Khuluma ngani bazalwane? Ufuna kupenda sithombe. Kukhona abantu abatiwa kwenza wena. Kebona umethemba uNkulunkulu. Kunemvuzo lomkhulu. Lento tintfo letesatshwako. Uma uNkulunkulu athi ngikuvikele. Udawandlula kuloko. Ungabi indaba zalutho. Uma umethemba uNkulunkulu. It was not the first time. Nase ngikholwa. Ngihamba ngiyashumayela ebandleni kanokuthola bayadi umfundisi. Ngisuke ngisesikoleni sengumntwana esikolo ke lapho. Ngisuke emankane ngibuye ngendlule no bengisase ekhana ngifunze ekhana. Nangibuya ngifike ngishumayela ngila in the middle of le shumayela ungena lomunye loyinyanga liyatiwako endzaweni uhamba nemfana wakhe. Kanti mina ngilapho ngikhuluma naleli bandla kuyala against kuyathi inyangeni. Ayisinayi sengena kuthi we soda uthini ke nyalo. Ngithi ke mina hayi kude le ngita ngivela ngikhuluma ngiyaphambili. Ngikhulume akwade lo make uthi ngikhuluma ngaye ngoba wangena naye at the time sengifika leto ndzaba leto. Ngakhuluma dona mina emva kwengishumayelo ngagibela ibhasi ngihamba esikolweni. Uyefika ekhaya.
ufika ukwate uyabilelana. Lo mfana lona ufike ngisesontweni ukhuluma ngami, ukhuluma nemntwana nami ukuthi thine kunje ushumayela ngathi utawubonani. Usho njalo. Kude ma cellphone leso sikhathi. Kude nabangitshela ngakho. Ngesikolweni. Nangibuya esikolweni kungilesihlanu sengiye ekhaya. Bayafika ekhaya, wendeni wena ngelisonto? Ngithi mina ngente ini ngani? Hey lo make lona hey into la ikwatile. Ufike la khaya nakasuka esontweni last week. Wathi udzelela kabi ukushumayela ngabo utawubonani. Bayesaba la khaya. Ngifika kungilesihlanu entsambama. Ngemgcibelo ekuseni ngimusa kaNkulunkulu uyendlula uhamba nalabanye bomake bathi yini nangu lo make achamuka. Ngiyaphuma mina endlini ngifuna angibone lo make. Leso sikhathi ngathi kwakwendeke njani. Ngithemba uNkulunkulu angithi. Nangiphuma ngaphandle bathi bayendlula ngiphamisa sale hey sanibonani bomake ngifuna bangibone. The woman lo baba emesaba kangaka. Ngingumfana phela that time. Uyathi ndayenda hawu yebo Fakudze. Uyathi bamangala bonke la khaya ukuthi wena lo make last week nguye lo. Lamhla songifakudze ufuna kushosha phansi. Kwendiwa yini? Kwendiwa kumethemba uNkulunkulu. uNkulunkulu wenda athi mange bazalwane. Wendlula kuloko. Kwesithathu siyashumayela sisemankaya. Nangisemankaya ngishumayela uyefika lo munye ufuna ukudlala. Bese ngadlala leso sikhathi ke. Siyakhadula nasicedza ngala uyesukuma isiyamadlozi uyadlalela. Kwakunenkonzo lenkulu ekuphezulu umnyaka. Hayi ngisukumeke ngihambe ngisheme no SSF. Ngibona usuyangathi uyadlala lo vele bese ngiyasukuma ke mina ngiyamcela wakithi uhlale phansi. Kwamenyanyisa lokho uthi ungazi ukuthi ongihlaziza phambi kwabantu abesikolo kangaka. Yaphuma inkonzo. Weta kimi sasinankabinde kabinda bengibhesa esikolweni. Weta nkabinde kimi babona ukuthi ngazi ukufuna simo siyaphunyuka. Sakhuluma naye wandlula lo mngamo wahamba. Waqedza nkabinde wahamba waya kakhe. Wefika lo mngamo kimi wathi hey uyathi lento lento lapha ngiunderstand usini asesokubuya la siyokhuluma. Sahamba naye. Safika sangena classroom. Nasingena classroom nalo lijale liyefika khona lithi kimi nalifika likhipha umukhwa ukapho liyayivula. Lethi yini into obuyikhuluma la sawuphenza uyikhulumeke. Sesobabili nyalo. Hayi uyathi kwafika nje na peace in me. Kuze le ngikhulumile mina phela bengakhulumeli mina. Bengiprotector I was jealous of my God. Ngikumathemba kwaMkulunkulu. Ngathi mina hayi ngakuphinza le ngikhulumile. Wena lo lokwendile lapho uyadada kwa wena. Kunje. I saw the guy take lo mukhwa. Nathi uyawuthatha aqaqadela wenda nje. Waqaqadela. Kwaze uyahlala usenze. Wahlaba umnyango waphuma wahamba. Kumethemba uNkulunkulu. I have seen it practically in my life. Kuyini? Kunemvuzo lomkhulu. Kude simo lesingakufikela. Na umethemba uNkulunkulu. Lapho khona uNkulunkulu will turn his back on you. He will always cover you. Njalo ukuthi insaba thi hace eJerusalem. Kungathi uNkulunkulu uthi nasekufunekile I will show up on the scene and give you the cover necessary. You don't need to understand how. You only need to trust him. Umemethemba yena. He will come through for you. But make sure ukuthi ume kahle naNkulunkulu. Lisho njalo iBhayibheli. Lithi ke le ntonga yalabababi ngeke ihlale. It can't stay. Awuthumela labakuthumelako nangabe kunebathakathi enzaweni yakini baloye. Never mind what they are doing. Uze uNkulunkulu they shall gather together but not by me. Uze uNkulunkulu noma ngabe ngibani lolwa nawe. Uthi fake enkingeni because mina uNkulunkulu ndawulwa naye. Kumethemba uNkulunkulu lofuna ukwente wena. Eniyekela uNkulunkulu adile nalabantu ngendlela adila ngayo. Uze uNkulunkulu bendani akabentini akusiko kwakho. Nikela uNkulunkulu. Le ntonga of the wicked. Uze uNkulunkulu ngeke ihlale. Likusasa lakho, your future, your destiny, your condition, your luck, nangabe kunento kanjalo. Uze uNkulunkulu is temper free. Sathana ude lungelo lokuhlala khona.
angalunga ukuthi afika akuzame uyawuhamba aphile ilanga lokukhuluma uziyathi kuthini bonke bengibathola but ngifike kangcingenje kwathi ufika kampela ndaba cold sakhe uma umethemba uNkulunkulu tawende kanjalo uthi uNkulunkulu ngeke ngikhuluma live iphela ngathi kulo wami wena ndonga harsh control we are not allowed ebazalwane thanini mzalwane asihambeni ke kumethemba uNkulunkulu kunemvuzo lomkhulu singahambe sethukatanya njengabantu abangamadi uNkulunkulu lisilababi bayabaleka noma kungekho lokubaxoshako kepha lolungile lothemba uNkulunkulu unesibinzi njengengonyama asi David what can man do uthwale ngani ugabe ngelibito laNkulunkulu wakhe haleluya nasigabe ngelibito laNkulunkulu wethu tawonda timanga uNkulunkulu nasimethemba kungathi uNkulunkulu ufuna ukuthi bonakalise emhlabeni lokukholwa lesingiko lesinako akungabi kungazi ukuthi siyiclub asekube nemehluko ekumethemba uNkulunkulu adosi uNkulunkulu take the glory ngalokho la kwendako kushayina uNkulunkulu emandla abuyela kuNkulunkulu ludumo luya kuNkulunkulu akusuwe akusini kulo uNkulunkulu ongekhathi kuwe nalomethembako uze uNkulunkulu angifuni ukuthi abantu bami bathi try their luck participate but associate nebubi ngoba uma uNkulunkulu angabasithi abantu bakhe badawugcine bangena abantu bathi nama asengizame ku corruption bezame kuba baswinglishe abantu bethe ngemanga ngibucile akakufuni uNkulunkulu lokho igama lenkosi malibonga akusiyo inthando yaNkulunkulu kuthi i-affliction nekuhlupheka lokuchamuka kuSathane kubuse kuwe nasekhaya lakho asikusettlishe engcondweni lokho number 3 sengigcina prayer lo verse 4 uthi do good unto them who be good bendele lokuhle uNkulunkulu bonke labo labalungile labacothwa ngenhliziyo kunembhalo lothi observe the righteous and see the righteous man lithi wephetha kalowo muntu loyo uthula naku lokwendekako uma sithandaza sithi uNkulunkulu sinikela usido uma sithandaza do good o Lord umthandazo loyo uprovoka lusido lwaNkulunkulu lusido awuludzingi na ungekho enkingeni ngumuntu losenkingeni lodzinga lusido kuthule ebandleni umfundisi Maseka I remember asashumayela ngise primary wakwakhuluma ngendzaba wathi kwakunemfana lo watshela kwathiwa kunemgodzi kulendzawo kukhuluma takhe bethusana sometimes kuthi uma ufika la utawubona indzawo lengazuthi ifenselwe na usuyabuka ngathi kunemgodzi kwathiwa mfana wami ungacale wecele loluthaka uyobona umfana bhinga umfana wahamba lo mfana nakafika endlula high abuye emuva ingabe kunani emgodzini usinakahamba edwana lo mfana wase uyahamba uthi asengiyohlola ukuthi kunani usinaketa angena nakathi uyalunguta kwaba nemandla athite lamdosako wawa lo mfana wayongena khona ngetinyawo kasi lo mgodzi uhamba ufike wende nje ube mncane so he got stuck when he got stuck lo mfana wakhala bamuva bangani bakhe labanye ngathi live la so and so lapho uyakhala wathi wasingangena mosilabo sister wende njani batshela labathi labane kuhlakanipha ngoba kungenwa kulendzawo base bayijika intsambo bathi mfana bamba intsambo mfana kuze utokhona kuphunyula ngoba nathi ngeke sikhone kusonzela akusonzela kuleyo ndzawo lokuyo ngifuna ukukhuluma ngani you are crying for help kunendzawo longathi na ungene kuyo ube stuck such that nobody can assist le ntsambo lengafiki kusite kumethemba uNkulunkulu kuphela
God, what He's going to do is to throw in the rope. Ngelivi lakhe. As I've sent my word to heal them all. Lota ubamba lenzambo yelivi lami ethembe yona kusinza kwakho kusime kuloko. Nangabe lenzambo yajikwa. Uthi wabamba lenzambo ube busy ukhala wena ungafuni ukubamba lenzambo. Dawushona lilanga. Iyeta imvula bathi akushiye. Bamba lenzambo. Uma uyibamba lenzambo, you trust leyo. Unamathele kuyo ukuthi I'm hanging on to this. This is my livelihood. It's either I hang on to this rope or I die. Yibambe ngemandla akho onke. Forget about anything else. Once wabamba kule nzambo, unganciki kwakho kuconza. Only let God be God and do ende la ngakhona kuwenda. Unyomla kwakho kulapha. Uthi we cry out kuNkulunkulu. The Bible lithi Paula uthi ngathi nasengithole lusito uNkulunkulu, Acts 26 verse 22. Uthi ngase ngiyachubeka ngikufakaza kulabakhulu nalabancane. Ngikhuluma ngekufa, kuhlupheka kufa, uvuka kwaJesu. Ngikhuluma ngekukhanya kubantu bonke, both Jews and Gentiles. Uthi ngakwenda lokho ngoba sengithole lusito uNkulunkulu. Yebazalwane, thaneni mzalwane. Lusito lwethu sibili luvela kuNkulunkulu. Akukusithi kwethemba umuntu. Badaba khona namhla abantu kusasa ngebabe khona. Utawukhanza usenkingeni. Uyasitha kumethemba uNkulunkulu. Emave kugcina ku2 Chronicles chapter 26 verse 1, 5 and 7 sikhanza khona Uziya inkosi. Lithi iBhayibheli Uziya inkosi wafuna buso baNkulunkulu esikhatsini sa Zekaraya umprofeti. Lo Zekaraya umprofeti lo kuthiwa abe neku-understanda imibono. Lithi iBhayibheli so long as afuna buso baNkulunkulu, afuna lusito uNkulunkulu, uNkulunkulu wamnika impumelelo. So long as long as achubeka afune lusito uNkulunkulu, uNkulunkulu wathi ngicotshwe lapho ngiyakuniketa lusito. Ubusisiwe umuntu lolithemba lakhe leNkulunkulu. Ubusisiwe umuntu lotawenda uNkulunkulu ludondolo lwakhe. Lotawuthi uNkulunkulu esikhathini lesinjengalesi angathi kusilelivi likhulumela ini, because ngenteka silikhuluma namuhla kanti kusasa utawungena enkingeni. Labo kufuneka usubambe lelivi laNkulunkulu libe lidondolo lwakho, where you will try sometimes as much as umfundisi angakhona ukusita nemkokheli uthi yabafuna ungabatholi, uthi ukubuya kamakhelwane ungamtholi. Kulesikhathi lapho khona kufuneka wena nelidondolo lwakho uthemba uNkulunkulu, and let God come through for you. Libandla lisasuku ngicela uninvite abazalwane uthi simethembe uNkulunkulu. Angisathi isimo sakho longene kuso lokuso lotawungena kuso, but lengwathi konginako uthi they trusted in God, bamethemba uNkulunkulu, baba delivered. They trusted uNkulunkulu wabasenzisi. Nalamuhla uNkulunkulu senalawo mandla ekukhipha livi lakhe uma silibamba lona simethemba uNkulunkulu tabe sekuyasisenzisa. Praise team, ngicela nisiphe ingoma yokuhlabelela ekudumisa sesivala igama lenkosi malibonga. Ethu sinemkhuleko enhlitweni yethu ngeliqiniso lelivi lakhe. Uma singenda sivumo ngalelivi lelithi uNkulunkulu usihaqile, sivumo sekuthi kusho ukuthi ngeke nginyakatiswe. Bona khona lo lokunyakatisako, kepha mangabe uNkulunkulu athi kimi ngeke nginyakatiswe ngihaciwe, kusho ukuthi ngeke nginyakatiswe. Ake uvume utitshele usho kuwe, asisho kanye kanye sithi Nkosi Jesu ngiyabonga ngoba wena uthi kimi ngihaciwe, ngakho ngeke nginyakatiswe. Ngobe ngihaciwe
ngeke nginyakatiswe. Amen. Babelo ngcwele akube liqiniso ngamunye ngamunye lotawuhamba yophila kulo. Things are truly shaking, but your little flock shall not be shaken. Umnotho unganyakatiswa, kepha lo angeke anyakatiswe. Imindeni kanyakatiswa, kepha lo angeke anyakatiswe. Umtimba unganyakatiswa, kepha lo ngeke anyakatiswe. Lord, cause us to understand who we are and what we mean to you. Kuze site udade kahle. Because when everything shakes, this one will never be shaken. Bewungabuya ngosutokorekitha lelivi mangabe sekushintshile. Kepha as long as lelivi lithi angeke, kusho ukuthi angeke. Thank you, Jesus. Kuto tonke tindzawo sisaphuma. Phuma ubhekene naleso simo sakakho. Ngeliqiniso nangekholwa, I shall not be moved. Angeke nginyakatiswe. Lord, thank you for your blessing upon us by your word. Thank you for the inspiration of your word. And thank you that as we praise you, you are enthroned and you have the final word over everything that we may be facing. Akube lithumo kuwe Nkosi kuthi nakela kusukela kulomncane kuya kulomdzala wethu. Ligama lakho alithunyiswe. Ake sishiye umsindo lomkhulu welithumo kuNkulunkulu wethu. Yes, my Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah to his name. Amen.